Papanam ka di manan. Kanayon ka na arumwar. Anya ti kayat mo asawan. Bambantayan ka. Adamot ni Eva a caregiver mo. Adamot ni Salud a katulong. Linamag ko no papanam. Nagaduntin sumpat mo. Masapol ka di pa'y nga ibagak ti papanak. Jak lakit di kayat ti may kulkulong dito eh. Lipata mo ti dinamag ko. Nagdamag aklaan. Mas daawak no apay paylaang adamagam. Di ka lang arudan makakunail di taidnam. Di tamlatan manipod nagsakit ka. Dalang arudan inalak a doktor mo. Uray kastoy ko taadamat dagiti talkak ang mga sikaso iti negosyo. Di mo mat ngamin amo. Agsursuro akto, tapno amok ton. Kunak ngamin nga agsursuro kapay idi nga madi kamat. Agawid siguro ni Eva nga anak ta ita. Itansabot ti day off na ijay dakkel abalay. Parang saan da binaliwan ti day off na. Nasingpot ni Eva nga anak ta. Imbag, tadanastra kan na at trabaho iti asidag. Huwag nga rod bakit. Barang makaurnong iti pagadal na. Makaurnong lakit de, taidulin na mo ti sweldo na. Nasingpat ni Steve. Ang MJ asawa na kano, ti saan anasaya at ti kababalin na. Sapay ko mga rod, tadi natangsitan ti anak ta. Uray sumanao, basta di nalakit disaktan ti anak ta. Napigsa ka di pa'y tilaklakayan nga asawam? Adalat ta iti idana. Masapol at tulungan ni Eva numapan iti CR. Nagkuring nga rod tintad ko nga ilalaok mo iti kanan na tapno inot nga agkapsot. Siguro. Sakbay nga ikak iti kanan na. Papanawag pa'y ni Eva a caregiver na. Rumbang lang. Sana rumbang nga maamuan da nga da ilalaok mo iti kanan na. Wen narigat no maamuan da nga da ilalaok ko iti kanan na. Nagbalig ita amang pukaw iti asawam. Duwatan nga numar iti negosyo na. Wen imbagkan ka taam mo mga imanihar di negosyo na. Siyakat saan? Kumusta ni Manong ay aywanam, Eva? Nakaturog. Iso arimuarak iti kwarto na, ma'am. Kasta ka di. Kaya't ko kumaama kasarita. Nakaturog mat gayam. Agdardaras kayo ka di, ma'am. Mabalin nyo mat akasarita inton makariing. Anyapay ngay no di kasta. Ni ka di brehida ti mga asikaso iti dadduma a negosyo da. Nangagkumot ti saritaan da. Adi nakanoam mo ti mga manihar, ma'am. Apay nga rod akanayon arumuar. Jak amo, ma'am. Pasaray rabiin no sumangpot. Kasta ka di. Imbes nga iso ti mga sikaso kan ni Manong. Saan mat? Kay talagnakan ka. Katawan mo trabaho na. Ada kayo matgayam, ma'am. Nasaya ata si Mangpot kan manipod tiyandaan. Ada ka di pa aramid yo, ma'am. Kaya't ko laang amaamuan no ammom ti papapanan ni Brehida. Ha? Kwa ma'am. Daytay, Kasladam mo. Babalin ka di amamuan? ay, diyak kaya ti makabasol, ma'am. Da kayo latan ti mang takwat no papapanan na. Talaga akasta ti aramidak. Masapol ang maamuak no anya dagiti aramid na. Di namot aramidan ti pagrebangan na iti asawa na. Anya iti aramidan nyo no matakwatan nyo nga da aramid na, ma'am. Saan ko pa'y maibaga ita? Nga magbayad iti nangina no adamadi nga aramid na. Adda ka di matlang o manay abalon ta ama panidis sugala? Basit tinaalak a kwarta ka ni Steve. Kasla dumlaw samat. No kanayon ko nga alaan ti kwarta iti pagiduldulinan na. Masapula si Ribam tilaklakayan nga asawam. Di mo'y palubos nga imutan na kay ti kwarta. Iso anak asawa ken kuana uray lakayan. Gapo iti kwarta. Isu nga road nga aramatem ti utek mo. Tapno maalam ti kwarta nga adda iti balay da. Di ka ganag. Makaala akto
manan iti kwarta na. Rumbang lang. Ala, ikan ka pa iti ikabil mo iti kanan na. Tapno adda ako mapsot. Nabilbilag ka diti itad mo, ngam jay sigon? Isumat lang. Ngamnay na yunam lang ti ikabil mo iti inuman na. Ibatim na itatry nga ayan ti kanan ni Steve. Tani Eva ti mangipan. Inka basit ijay. Sa dino nga ijay, ma'am? Inkaya ban ni Eva ta umay ditoy? Di ka makauawat? Nalipatan nyo ka di a day off na ita, ma'am? Basta pumanaw ka pa'y ditoy. Uray siyak ti mangipan iti kanan na. Ala, panaw! Ay, uwan, ma'am. Pumanaw akon. Agawa ak abukbukan ti danom na iti agas a pulbos. Salud! Agsubli ka ditoy! Ha? Ay, kunayo mo ta pumanaw ak, ma'am. Ay, nadyak pa na nakadayo. Inayabandak manan. Nagbabawi ak nga ro, tadaramidag. Ala, inkan ipanti ka na ni Steve. Ay, sige, ma'am. Ipankon. Ayan kalina brida kan Eva. Day off ni Eva, sir. Adamot ijay kusina ni Ma'am Brida. Nabayag basita na sana simrak ni ti kwarto na dya brida. Ijay mo't may sabakan ti akwarto ti pagturturugan na, sir. Kanayon ka di pa'y arumwar. Wen, sir. Di na pa'y ayaban di doktoryo. Nabayag basitan asaan nga imay ti doktoryo. Saan ka di na imay ti kabsat ko ditoy? Imay idin, ngam nakaturog kayo, sir. Adda nangawag kan kwa na, iso nagawid. Ngam umay to kanumanan. No umay pa'y. Ringanak no nakatulog ka tada pagsarita mi. Matumpal, sir. Babalin ka di amapad ka pa iji tiyendaan, sakbay nga agsubli ka iji dakkel abalay, anak ko. Wala nang. Anya ka diti ipagatang yo. Basit laeng batkit di, anak. Dagiti laeng masapsapol diti kusina. Adda nga min aramidag. Wala nang. Adamot lagatangak. Sakbay amapan na ka iti dakkel abalay. Nasaya at nga road, tapno saan akon amapan. Isupay ti maaramidak dito'y balay. Grocery ak nga rod. Tapno mabayag basit asaan kayo amapan ije tiyandaan. Inton sumaron no a day off ko, gumatangak tumanan. Basit laeng mati ipakatang ko. Ornungam ket diti sweldo, tapno ada pagtuloy mo nga agadal ako nam. Saan ko mat agastusin amin, nanang? Mangibati aklat tamot Ni, Wala dati ko na nasurod, Charlie. ni mat mambrihida day chay. Darling, mat tiawag da iti tunggal may sa iti kadwana. Kaya't ka di asawan da ito Aluklukwen ni ma'am ni sir. Ni, timalaw dito Ay, nakita na. Ha? Nagsubli? Awan tinakitam, ha? Agsao ka laang may papan itinakitam, tapiwak tangiwat mo. Uwan, ma'am. Awan tinakita. Nasayaat. Tano saan? Pagbabawyam ti aramidag kan kano agkanta ka. Ay, nakaululimag ka, marit anak ko. Anda ka di parikaot. Watatang. Iti ipapan ko iji tiyandaan. Nakitak ni Ma'am Brihida. Adda kakibkibin na asabali a lalaki. Nagalasan ti ugali ti asawa ti amom. Lipliputan na ti asawa na. Isumit lagayam akanayon arumwar. Saan anasaya at akababaling ti babae. Ti makirelasyon iti sa balay. Kabayatan aday tawi kat adaan pa'y iti asawa. Uray pa'y masakit ti asawa na. Tatang. Ibagak nga taday to'y kinisay. Ay, jak amaw anak. Ada kan bangan ni sir amang amaw. Anam, amangan no adda made nga itdan na. Aguli makakadilatan, tatang. Aguray ka pa'y anak. Urayam ti umno agundaway.
kan umno a panawan. Kaano day taagundaway kan panawan, tatang? Awan ka di pa ni Eva. Dandani siguro itan, sir. Medyo narigat sa tilugan iti barangay da. Basta ka di. Ni Davy, awan ka di pa Awan pa'y mo't, sir. Amang ano, adamot pa ka kumikuman na. Iso asan ang nakaumay. Kel ni Brihida. Awan mo't, sir. Nakitak arimwar itay. Oresan ko man asumang sangpet. Ibagayo kan kwa na day taa, sir. Saan mo't nga ron nga umay di ti kwarto? Imbag ta nakasangpet kan. No sumangpet ni Brihida, ibagam nga da importante nga ibagak. Ay, amang ano kadwa naman ng Jay. Ay, Jay gayam na, sir. Sino agayem na? Ada ka di rumbang ama amuak. Ay, awan, sir. Naigalis lang ang tidilak. Ay, pangaasiyo. Saan nyo nga ibagbagakin ni Ma'am Timbagak, sir? Imbagam? Ada ka di imbagam? Di ka maawatan. Kuha, sir. Naigalis at talaga tidilak. Awan ti kayat ko asawan. Inikali ta salas ta oraya masamangpet ni Davy. Ada pagsasaritaan tayo. Wan, sir. Ngam, anya ka diti pagsasaritaan tayo? Orayan talangan asmangpet ti kapsat ko. Adaman pagsiddaawak idiawan ka. Anya day jay manang? Idi mapan ko kumaitad ti kanan ni sir. Imbaga ni Ma'am Brihida amapan kaayaban. Tasika ka no ti mapan mangipan. Imposible adin amo a day off ko, manang. Idi imbaga ka day off mo. Imbaga na apo manawak. Taiso ti mangipan. Ngamjak pa'y nakaadayo. Inawagan nakmatlaang. Tasyak matlaang ka no ti mapan mangipan. Saan nga tangad da inaramid na? Iso at pinapanaw na ka. Jak mauawatan na diya tao, Eva. Kasla pagduado-an titigtignay na. Talaga pagduadoan manang. Nakitak pa nga adda kadwa na... Kadwa na nga niya. Kuha. Awan manang. Ay, anya ka din ti sasawa. Saan ka nga agbutan kanya? Mapagtalkanak a tao. Imbagtada kayon, ma'am. Padpadaanan na kayo ni sir. Ada ka di imbaga na? At dalakit di bagana kada kayo, ma'am. Mabalin nyo kanulat taariingan na nakaturog. Sige, salud. Mapanak iji kwarto na. Ay, inakmat ibaga ka ni Eva nga da kayon. Taday tatibilin ni sir. Ada nga ta ibaga na, tamasapul adwa kami kani Eva. At dalakit di, ma'am. Inakpay nga rod ayaban ni Eva. O sige, ibagam nga orayak iji kwarto ni Manong. Uwan, ma'am. Warik na ka nakapsot akon. Mangayab ka kumay ti abogado para ti maudi a testament ko. Saan ko maati last will and testament mo ti unaem? Ipan ka iti doktor. Kura ti doktor, ngay nayaban ni Brihida at tumarak amin ngayon reseta na. Sir, ma'am, saan nga taamay mayan? No ipantayo ni sir iti ospital, ngam ti ag-agasan ti doktor nga ay ayaban ni Ma'am Brihida? Awan ka di ti panagtalak mo iti doktor ngay nayaban ni Brihida. Nasao ngamin ni Manang Salud. A pinapanaw na kano ni Manang Salud, idi umay na iyod ti kaninyo, sir. Anya ti kayat mo asawan. Di ka maawatan. Idi ti malikod ni Manang Salud a pumanaw. Inayaban na kanumot laang, ma'am. Imbaon na amangipan iti kaninyo, sir. Apay a pinapanaw na sana mutla inayaban. San nga ta nga da inaramid na iti kanek.
Idi ti malikod ni manang salud ang pumanaw. Inayaban na kanuma laang. Sana imbaon amangipan iti kanan ni sir, ma'am. Apaya pinapanaw na sana matla inayaban. Saan nga tangan da inaramid da iti kanan? Adan samot milagro ang mapaspasamak. Eva, ipantan ni Manong iti ospital, itamat laang. Sige, ma'am. Inak ibaga iti driver. Taumay natulungan ni sir. Juan, darasam, tawan pa'y ni Brigida. Pasaray rabiin no sumangpet ni Ma'am Brigida, ma'am. Di tayo laam mo, no kalat ang makalagip a sumangpat. In kay nga rudan ayaban timang tulong kaniyak tapno makapantayon. Anyati ko na ti doktor, ma'am. Gusto ka nung amin a vital signs na. Mas daaw da no apay ang nakapsot. Inalaan da iti dara, kat impan da iti laboratory. Masapul asaan ko mga umay dito ni Ma'am Brigida. Day tati ibilin ko kadag iti mga asikaso ka ni Manong dito ospital. Kasanungay no ipilit na ti umay dito ospital, ma'am. Ibilin ko adida agpastrak iti sabali a tao diti private room. Dua talang. Nasaya at no kasta, ma'am. Awan pa iti bagbagam ka ni Brigida, no agdamag maipapaniti da ito'y, ha? Un, ma'am. Kabuteng ko ni Ma'am Brigida. Ada ka ti basol mo kan ko na, takabutang mo. Ma'am. Adda nakita ka lalaki akakin kinibin na iya tiyandaan. Ngampang nga asiyo ta saan nyo nga ibagbaga. Apay ang nakakandado ti kwarto ni Steve. Asino ti nang ikandado? Ni Ma'am Davy, ma'am. Ayan ni Eva. Apay nga awan dito eh. Ingkuyog mo't ni Ma'am Davy, ma'am. Diyak mo ano nang ipanandakan ni sir. Taman nakibiyang dayjay nga ingrata. Uray in panaw na, no di na kumaingkandado ti kwarto ni Steve. Diyak makastrak. Saan ka diya sa bali ti kwarto yaw, ma'am? Ada ko maalaag iti kwarto ni Steve. Mangala kayo ka di iti kwartana, ma'am? Ay, damagon yung tukan kwa na. Ano umay, ma'am? Inyawid na nga ta ti asawa. Anya ti panggap na nangiyawid ka ni Steve. Saan ko amasumbatan day ta sa ludsudyo, ma'am? Apay kag sapot na kita-kiday mo. Intakit din ni Jisugalan. Kasano ko mamapanta? Kat inkandado dayjay a Devi ti kwarto ni Steve. Inka ag-withdraw tapno da pakisugal ta. Nabati di kwarto ti bank book. Anya, apay nga batim. Danga kakit di Amok nga ron. Manakibiyang tumat dayjay nga ingrata. Okay, ayan tay inutil nga asawam. Diyak mo, no iniyawid na, wano nang ipanan na. Awan ammo dayjay katulong. No sardengam ti mailalaok iti kanan na. Kada posibilidad na apumigsamanan. Kasta ka di? Kasano nga ron ditan? Anya ti resulta ti laboratory, ma'am. Ada ka no toksing iti bagina. Nakapangan iti makapadadaol iti salunat. Nakaalaan na ngay kadagita, ma'am. Mabalin ang nailaok iti inuman kan kanina. Ngambasit kanula ang tinailalaok. Iso ka di nga ininot ang nagkapsot ni sir. Nalabit. Ngam ko na ti doktor nga ikagumaan da adalusan ti sabidong iti bagina. Sapay kumata umimbag ni sir, ma'am. Saan mo pa nga ibagbaga iti asino man ti resulta ti amin? Wen, ma'am. Adda amak ko kin ni Ma'am Brigida. Nauyong ngamin. Idi pa'y laang nga awan panagtalag ko iti dayjay a babae. Nakaumay ka, mat. Kumusta ni sir? Awan ka din ni Ma'am Brigida, manang. Kapampanaw na. Masurong tadi na malukatan ti kwarto ni sir. Intad da kanyak titulbak. Tamapanak mangala iti arwatan ni sir. Darasan ta nga rod. Tulungan kan ang mangala. Ang mga naagsubli ni Ma'am Brida. Inta nga rudin, manang. Impang tana apiwakan na kanutingiwat ko. Ha? Ita niya aga po apiwakan na tiniwat mo. Di na kaya't ama ibutak-tak ti madi nga aramid na. Nagdaka sa talaga ti ugali dayjay. No asino pa'y ti makunaan na isabsabit nga alat. Isupay tinatangse.
Imbagam ko makan ni Salod, adi na ibagbaga nga adda ni Manong diti ospital. Ay, nalipatak mo din, ma'am. Masapol nga inkabasit ibaga, tadi na ibagbaga nga adda diti ospital ni Manong. Amangan no adda manen mading aramiden ni Brigida ka ni Manong. Sige nga rod, ma'am. Agsubliak ijay balay. Agawaam, tapno di pa'y makasangpat ni Brigida. Mangala ka matan iti pagan-anay mo. Arwatan samat lang ni Manong tinalam. Aywan nga agpaiso, ma'am. Nalipatak mo din. O sige nga rod, agsubliak ijay balay. Madlaw ko ang matartaranta ka. Ad-adda nga ado ti malipatam no kasta. Amangan nga min makita nak ni Ma'am Brigida, ma'am. At dan samat inyawag ti anak ta. Saan kanupay ang makaawid ti anak ta inton day off na? Taimpanda iti ospital ti amo na lalaki. Idi pa'y kumaa nga impanda iti ospital. Nabayag basitin ang naidalit ti amo na. Doktor kanu mo ti mapapan iti balayda. Ada kanu doktor na nga ay ayaban ni Ma'am Brigida. Nakapsot siguro a doktor ah. Tapay ngay asan ang maimbagan ti amo na. Day tabot ti atap ko. Apay ngay nga awan mo't pagbaliwan ti kasasaad ni sir. Ay, barang no maimbagan matan. Sapay kanayon apanawan di asawa na. Di na kanumot as-asikaswan. Inka di balay nila kay Steve. Tamang remedyo ka ijay ti pagbayad ta. May nagsingir ti akin kuka diti apartment. Apay adi ka matmapan mangi remedyo. Apay asyak la aminan. Kaya't mo ka dingen nakagbirok iti babaya baknang. Taiso ti mang bayad iti apartment. Anya? Ay, saan Sige, tamapanak nga ron. Dadailam ti siradura ti kwarto ti lakay. Tapno makaala ka iti kwarta. Ika gumaak. Rumbang lang. Inton kwan, insukat kay ti ado ti kwarta na. Amo madagwapo ak. Ado ti aggusto kanya. Di na kumamat isuksukat, Conrad. Ay ayatan ka unay-unay. Mabalin ko akit dayan lang ti babae kat sumurutan kanya. Oray, bakit ditan no lakit ada kwarta na. Mapanak nga rudan. Di nakisuksukat iti sa bali, kunakmanan. Ano, dapay maalak ka. Angam na awanan agad. Pagan ano kangay. Inka man pangala iti martilyo, tayag mo kanya. Martilyo? Martilyo undak ka di, ma'am? Anya ko mati maghanap ko kan no martilyon ka. Banog lang. Ano nyo nga ron ti martilyo, ma'am? Dadaalag ti siradora ti kwarto ni Steve. Ada importante nga alaag di taunag. Dadaulin nyo? Ay, sapo. Di ka man sika akatulong. Nalipatam samat asyak ti amom. Saan ko matkit di nalipatan day ta, ma'am? Mas daawak laeng, saan nga aramid ti amo ti aramidan nyo? Kasla aramid ti agtatakaw. Kayat mo tatap-tapak day tasungam. Ha? Adaytan, nadadailan ti siradora ti ruangan. Mabalin kun ti umunag. Awan mat dito'y Thailandok akawon. Intugot da ka di. Sapay adda ijay libreta. Masapol akal-kalak da ito'y aparador. Barang adda kwarta dito'y asaan anay kabil ni Steve iti landok akawon. Ari kapak aguyudan tay safety drawer di sirok ti Katrina. Ne, ada karga na kwarta. Alaag, tapno ada aramatan mi ka ni Conrad. Kunaklakit din no awan maalak a kwarta. Diyak lakit di palubos nga isukatnak ni Conrad. Syakla ang tirumbang nga agtagik ko iti kinataer na. Ay, kumarintong ni Ma'am Brigida di ta silid ni Sir Steve. Dinadaol na pa yan ti siradura ti ruangan.
Nagdakas kat day tan a babae. Agtatakaw. Ay, nga maguray ka. Agtatakaw ka di ti awag ijay. Kat no ar-arigan, kukwa naman. Taasawa na kat nga rod ni Sir Steve. Ay, diyak pa'y amon ti sasawag gapoy ti day ta babae. Inak man siripon no anya ti ar-aramidon na. Agkaywar dagiti gamit. Kasla nakiwar a basuraan. Ay, timalyawan dito ayan ko. Hoy, umay ka man dito, taitarimaan mo amin na dito, Darasam! Apaya kasla na bagyo dito, ma'am. Awan mo't angin. Anya na bagyo asasawam. Itarimaan mo kitde. Ditakan. Pimanawon ti asungot. Kwarta lakit di ti sinapol na. Takwarta mo't tayo nakita nga igam na. Ay, nagdakas sa talaga day ta babae. Hello, nakaawag ka man. Ma'am, kagap-gapo ni Ma'am Brihida ditoy. Imburais na amin agamit ni Sir. Adapay gayam drawer iti sirop ti katre. Awan karganan, ma'am. Ang mga nuinala na. Saan ka di anak katulbak ti kwarto ni Manong? Dinadaol na ti siradura, ma'am. Husto nga rod ta imbaga ni Manong. Ayalis mi tilandok akahon anak kaidulinan ti kwarta kan napatag a dokumento na. Imbaglakit din ta indulin nyo iti sabali adiso, ma'am. Saan mat amabalin nga idarom iti panagtakaw? Takukwa na madagiti adda di tadakkel abalay. Daytamot ti simrak iti panunot ko, ma'am. Pukwa na mo't. Iso asaan a panagtakaw ti awag ijay. O sige, taidanon ko dahito ka ni Manong. Kumusta ka itan, Manong? Adda ka di nagbaliwan ti Marikriknam? Awan mo tantikas lamang mangag kung agaw-awang itinapayag ko. Makadurog akmatan itinasayaat. Naawan jay lahat apan nakakikiltot no kwa. Senyales ang madaldalusan ti toksin iti bagim, Manong. Kuna ti doktor nga ada sabidong iti bagim. Kasano ko maanganda sa bilong iti bagi? Amangan ka no nailawak iti kankanam, wano, inumam. Kaya't kadi asawan na ita. Nga namang sabsabinong iti kanak, wano inumat. Nalabit, Manong. Di tay mat amo, di tay mat nakita. Basta day ta ti imbaga ti doktor. Oh. Asilo nga tati kabosor ko. Awan matamok. Imposible mat nga damanggamgamon kanyak. Apay, podno ka di ti gamot, Manong? Pasinti ng salabay kanya. Naimbagta nakita ka dito, Adda nakapaturong ako tsilyo iti sikigan. Di kag tignay iti jak kayat. No di mo kayat ti mabagsol. Apay ka di, ma'am. Anya ti basol ko. Sumurot ka si tatalugod. No kay lalaang ti biyag mo. Imbagta nakita ka dito, Adda nakapaturong ako tsilyo iti sikigan. Di ka agtignay iti jak kayat. No di mo kayat ti mabagsol. Apay ka di, ma'am. Anya ti basol ko. Sumurot ka si tatalugod. No kay lalaang ti biyag mo. Anya ka di ti aramidam kanyak, ma'am. Ipan ka ijay dagos mi. Taado ti damagakan ka. Dagusyo ko nang. Awan ti ado sa lutsod. Basta magnaka. Kabayatan anak kasalabay ti imak iti abangan. Taksam. Saan mo nga rod nga iya sidag ti kutsilyo? Amangan numasugat ha. Basta saan ka nga agtig na iti jak kayat? Saan ka masugat? Itay pa nga inbaon ko ni Eva ija tsindaan. Anyam awan matan. Apay nga imbaon mo pa ay. Anya ka diti imbagatang mo. Tinapay kan palaman. Nagpagatang kamutan iti kapi kan creamer. Ngam itay pa nga awan. Napananan. Mas daawak nga rod. Manong nga oras na ni tsindaan. Awagam amangan no na panay di balay. Itay ko pa'y nga awagan. Ngam saan nga agring ti cellphone na.
Ni salod ti awagam. Amangan no ada na panay nala ijay balay. Sa balitek parparik na kanyak. Ang mga no adadakas na napasama kan kwa na. Apay nga inra ka dyo ti imak, ma'am. Maikat day ta atali iti imam, no ibagam amin adamag kan ka. Anya ka diti kaya dyo ang maamuan, ma'am. Ayan ni Steve. Saan ko nga amu, ma'am? Ulbod! Para manan ka man no di mo pala ibaga. Di kaya agsipat ang ma'am. Jakmat nga rod ang muti ayan na. Kurang samat tinaraman ang asipat. Taglibak ka pailaan. Imposible adi mo amo tinangipanan ni Davy ka ni Steve. Talaga, saan ko nga amu, ma'am? Inkuyog da ka pa'y nga ron. Ayan ni Steve kunak. Ade, balay ni Madam Debbie, ma'am. Imbaundak lang nga mapan gumatang iti tinapay. Ada ko ba dito dyan, akta? No, awan iti ospital ti amo na. Makapaikaw ang arod. Aginiliw tayo kumamanain. Anyang arod ngay, nagsakit mo't pi manje amo na. Agawid to siguro inton maimbagaanan di amo na. Maimbagan nga tati amo na. Ay, sapay kumamot ah. No apay mo't ngamin nga ininot kit din anay dalit. Karkarnan samat asakit. Ha? Pag kunamot akarkar na. Saan kit din? Ininot nga agkapsot ako nada. Kunamat ti doktor na agagangay kano iti lumakay. Adumat di ti lumakay. Hangam saan matakas jay. Ang amom ka di. Sabsabali ti marikriknak. Ah, Kasla madandanagan ak tunggal malagip ko ni Eva. Kat, ayan ko madya igatang mo. Iyag mo kanyak, tasyak ti gumatang. Awan ti barya, ma'am. Isublik pa'y kadakwada ti barya. May mayat manan. Siya kun ti mang pabariya. O karkarandak nga rod ang ma'am. Tapno maalak. Adda diti bulsa ti pantalon ko. Ayan na bulsa, tasyak ti mangala. Siya kun ti mangkaot, ma'am. O karkarandak. Ikatanyo ti talito'y imak. Apay ko mga ukarkaran ka? Katjak pa'y amo no pudno nga adda ije balay da Devi ti asawa. Ijay mo't nga rod tinangi pananda, ma'am. Sigurado ka? Sa dino tinangi kabilan da iti landok akahon. Anya alandok akahon. Anya day di akahon, ma'am. Ignorante. Basta landok akahon. Nangikanda kunak. Hello, ma'am. Ada ka didita ni Eva. Itay pa'y bigat nga imbaon ko agumatang iti tinapay. Ngam di mo't sumangputan. Anya? Hala, danda ni pangaldawan. Awan pa'y dita, ma'am. Wan nga rod. Mas daw kami kinimanong ni Steve. Tapay adi mo't la sumangputan. Ni, apay ngay. Amaan mo't no adanda ka sa napasamak kan kwa na, ma'am. Madanagan ak nga rod. Anya nga charamidan tayo, ma'am. Saan mo't amabalin nga i-report iti pulis? Tawan pa'y 24 hours. Hala, napanangatan ni Eva. Tsaka mo no iso di nakitak na impabagkat da iti may sa lalaki, ma'am. Kat, nangipanan ti lalaki. Nangagkumot abang ko ka no, ma'am. Ing kayo surutan ay ijebang ko. Mabalin aya asurutan ni Jabang ko no saan ko anagan. Ignorante. Ay, o karkarandak mo tan, ma'am. Ayan gayam ti kunak akautak di tabulsam. Di ka kumano ti takautak ti bulsam. No maalam ka di ti kwarta, palubusan da ko na pumanaw, ma'am. Agpanunot akpay. Amangan pa'y lakat no isurom da ito'y apartment nga ayan ko. Apay ko mga isurok nga eh. Sa anak ata nga, tapno palubusak ti mangisagmak kanya. Saan, ma'am? Promise. Saan ko nga ibagbaga to'y ayan nyo? Kapay nga da nakarakid da napintas sa babae dito apartment. May sa akatulong. Awan kwarta na dayta. Uy. Mayat. Nang isang put kay tinapintas a babae dito apartment. Apay akas na tingirsin. Kas kalabara ko akal di nga nakakita iti.
Miss, anyat nagan mo. Intakit din ni Jesugalan. Ada na alak ka kwarta. Agpeso, nga na alam makwarta. Pudno la unay, Kondrad. Intan, tagagatal ti imak amakaigan iti baraha. Wow, agswerte ta siguro ita. Taad na napintas a babae ditoy. Napintas ka la, napintas. Mamirmiraot day ta. Hoy, Eva, padasem ti agikis nga agpaarayat. Adda nga ikatagtadilam. Adda kami laang di ta asidag. Pimanong tangin. Kasano nga ta makarukatak dito eh. Di damat inukarkaran ti taliit ni ima ka nakarakad dito adigi. Manugal mat gayam ni Ma'am Brigida. Kanti kabit na. Kasano nga ta makapanawak dito eh. Intulbag talang arudan ti apartment. Nakarakadak pa eh. Inalada pa ti cellphone ko. Anya ti aramida. Nay, apay maringkwas ka. Nakitak ni Eva man anod. Agpapaarayat. Kasano kumatipan nakakita? Nakaridap ka dita papag. Daytag-tagainap kong arod. Gawatak ko matiiman Husto mo't nakariing ak idi na ikutik ti imak. Banog mula dayta. Banugam tumat ngamin ti bagbagay. Apay ngay akas day tinatag-tagainap ko. Saan nga tangag kasapulan ni Eva ititulong? Tapnawan ti pagdandanagam. Ingka kitaan, ijay dakkel abalay. Sige man nga rod lakay. Madi talaga ti marikrik nak. Ay naimbag ta na daanon ka dito arubayan ti dakkel abalay ti amuyo. Ha? Da kayo mat, nana? Apay akas lang naklaat ka nakakita kanyak. Kaya't ko laeng makasarita ni Eva. Kuwang amin, nana. Kaawawag itay ni Ma'am Davy akabsat ni Sir. Damdamagan na no imay kano dito ni Eva. Apay adamagan na no imay dito'y. Kat dito'y mat nga agigyan, saan aya? Iso ngamin ti agbanbantay di ospital, nana. Imbaunda ka no amapan gumatang iti tinapay. Ngam saan ka no mutan nagsubsubli. Anya? Ay, ayan nga rudon ngay di anak ko. Di damot in report pa iti pulis, nana. Barang makaawid sakbay ti 24 oras. Ay na, kasanong arudan no, da mapasabak iti anak ko. Naurayan pa nga ada 24 oras. Day tamot nga minti kunada, nana. Ay, kunakon kat nga dadakas na napasabak iti anak ko. Agsaga na kalakay, mapantay di presinto. Tapay ko maamapantay di presintaw. Imbaunda ka nun ni Eva di tiyendaan itay bigat, amapan gumatang iti tinapay. Ngam saan ka numutan nagsubsublay. Tapay ngay. No tinapay lang tinapan na ginatang. Agrobot ka na. Pag-aasim, mapantan iti presinto. Ala, mabitlaan. Tanay, naang dudak, ang naggapoy di bangkag. Nagsakayak ngamin itinuang, iso anang dudak. Darasam nga rod, ang mga noon yan tinapasama kiti anak ta. Ala, mangkita ka nga ruden iti ladawan na dita. Tapno ada ipakita ta iti pulis. Swertin sakit di babae ngayon sangpet mo di balaya. Nangabak ta iti sugal. Iso nga ta ti swerte. Saan nga ta anayra na laang? Sino kaya na dyan? Apay ngayon sangpet mo. Dayjay ti katulong ijabalay mi ka ni Steve. Inalak, tapag pudnog no nangipananda ka ni Steve. Inalakit din ti manakibiyang akabsat na. Nagsaya atan nga tapno masulom ti balayaw. Ngamtay ka hadiyero kat awan ijay balay. Iso ti maysa adinamag ko iti dayjay a babae. Okat, imbaga na ka din ti ayan ti kahadiyero ta inak ibaklayan. Impanda ka no ijabang ko. Ada ngamin kabagyan ni Steve ijabang ko. Ay, nagsayangan. Ay na,
Ad-adda magananak iti kastangar aramidem bagay. Tumakder ka tun kuan agtugaw ka. Saka magnang agsubli-subli. Madandanagan ak nga rod. Apay ngay mapukpukaw dyan akta. Anya tinapasamak kan kwa na. Nagadua sa ludsud mo. Agpada taas an amakaammo iti sungbat na. Sa nabalay, tainted ta tiladawan na kadagiti pulis. Kasano no impanaw da dito'y lugar tayo. Ay saan ka kumangagsaw iti kasta? Tadada makapadanag ka. Saan nga rod nga agsusurot ti mapampanunot ko? Ay, anya nga tanay at tinapasama kiti anak ko, apo. Kasyam ka diya. Di mo ipalubos nga dadaak sa mapasama kan ko, ana. Ay, wun gayam. Adda ka di imbagbaganakan ka, kaayan-ayat na. Awan mahit. Ay, Timbaganak at agadal da iti asemestre. Nagsardang tagurnong. Kat ituloy na ti panagadal na iti da ito'y apanagsasarak. O karkarak ti tali ti imam. Ngamsakbay na. Italikpay ti sakam tapno saan ka makapanaw. Apay adinak pala palubusan, ma'am. Iso nga ikadag ti tali iti imam tapno makalaba ka. Aglaba ako na ayo, ma'am. Saan ka mat siguro atulang tapno di mo nang nagtiimbagak. Kalpasan ka di ang makalaba. Palubusan na kon, ma'am. Awanan ati para labak no palubusan ka. Agbalan sa amutan. Nagdakas at talaga ti kababalin na. Kasano nga ta makalibas dito eh. Hoy, di ka man agtana-tana butob nita, no di mo kaya ti makaraman kanya? Palubusan da ka din, ma'am. Madanagan lakit din ni nanang ko. Nung maamuan da ti kaawan ko, ijay balayo. Kasano ko maama-amuan da? Kat awan mat mangidanon kadakwada. Rimor ni Brida. Anya ti gunggunak no paglibasan ka? Gungguna. Anya nga ititad ko agunguna, sir. Awan mo't kwarta. Uri sana kwarta, mabalilata. Ado, ti pamuspusan. No. Mayat ka lakit eh. Ha? Sir, di na kumasit ka na pangasiyo. Di mo kayat ti makaawid? Kaya't ko. Awan maitad ko akas gunguna, sir. Numayat ka iti bagak. Tulungan ka, tapno makaawid ka. Anya ko madayta, sir. Ibaga mga ruda. Nalakalang. Basta pagtulagan ta. Numayat ka iti ibagak. Tulungan ka tapno makaawid ka. Anya dayta, sir. Ibaga ma. Nalakalang, mate. Basta pagtulagan ta. Anya ko matipagtulagan ta, sir. No kayat mo ti makaruk at di tanang irakadan ken kanibrida. Ipamuspusan ta. Ket siyak ti mang sweldo ken ka. Pangalaam iti pang sweldom kanyak, sir. Ni ka di mambrihida? Saan ka di ati kwarta ni Sir Steve ti pagsugsugal yo? Saan? Nilang brihida ti manugal. Saan kong amo ti agsugal? Nagsingpet a katao. Ulpud a lalaki. Anya anasingpet. Kano manugal. Anya ti aramidam di tayan ti balon? Anya ti planom kan kuana? Kit kita no limo kay tigalot dagiti imana. Amang ano makalibas. Saan ang makalibas dayta? No awan lakat ti mangrok at kan kuana? Di mo padpadasan ti mangluko kanyak. Awan kwarta na dayta pagsugal mo. Anya pagsugal? Si kamot. Intaman kit di dita kusina ta mabisinak. At ginatang ko dito'y amakan. Intamangan, panawam dayta a babae dita. No addatad data, isutitad taken kwa na. Ala, intang arudoy. Kakaisunang adda ginatang mo amakan. Kalpasan na, rumwarta manayin. Wan, Conrad, barang mangabak tamanan ita.
awan pa ni Eva. Saan nga ta ang nakitarayan? Awan ka no mati ammo ni salud nga agar-aram. Wano kaayan-ayat na. Ay, anya nga rodan tinapasamakan ko ana. Masapol na maamuan na itidadakkel na na ito eh. Kat masapol nga ipakamo ka dagiti pulis tinapasamak. Madanaga na kitinapasamak iti para si kaso kanyak. Imbaglakit din tanda nagbaliwan ti kasasaad ko diti ospital. Imbaga ti doktor, nga ininot nga agsubli ti pigsam manong. Ti pakasdaawak. Kasano ang nasabidungan ak? Adalakit di mangilalaog iti sabidong iti kanam. Imbaglakit di tabasit ka no tinailalaog. Isumot lang nga inot anay dalitak. Bakit? Mapantamanan ni Jay Presintaw. Tadamagan ta, no anya ti resulta ti inyuman ta kadakwada. Jak nakaturturog ka po iti danag ko. Ay, jak lakit di maawat no dadak sa napasama kiti anak ta. Yagpada talaang. Ngam saan ta kumaapaabak iti danag. Uwan lakay. Amang ano, adadak sa mapasama ka data. At dakat nga raw ati ta maarayat. No adama di ang napasama kan kuana. Wala, inta nga doon. Barang adam-adamag tamayat a resulta. Un nga raw. Ang kasano nga tama ti masakit nga amo ti anak ta. Agdamag tanton ka ni Salod, akatulong da. Ha? Makatugaw kayon adakda kayo, sir? Saan kayon ang maulaw na awan mang tulong kada kayo? Wen, salud. Yamanak ka ni David ang singasing na ti umay mediti ospital. Kayat ka di asawan day ta? Analalaing ti doktor ditoy? Ngam ti doktor agayam ni Ma'am Brihida? Paimbestigar ko, nupod no a doktor na jay wano saan. Manghala nga ta ni Ma'am Brihida iti peke a doktor, sir? Apay nga ron na dinakpulos na agasan. Adadamot na idalitak. Di namot pinagsamin ti darak. Sabagay. Nabayag nagpaisongom umay di balay. Ngam awan mo't nagbaliwan ti kasasaad yo, sir. Iso nga tapek asaan anasaya at dayjay a doktor. Pagkunaan nyo mat, sir. Di na pa'y impalaboratory ti darak. Kat inaramid na ita ti doktor dito'y ospital. Palubusan nakmutan amam. Madanagan lakit din dagiti dadakkel ko. Agyan kan ditoy. Awan para labakan para dalus ko no palubusan ka. Pangasim, ma'am. Nagrigat ti kastoy. Nakarakadak dito'y tagusyo. Ikatam ko mga rod at italidag iti imat. Anya nga ikatan? Tapno aglibas ka kat isagmak na kasta? Di dan tumaamuan ti inaramid yo kanyak, ma'am. Basta palubusan dak nga agawid iti balay mi. Sa anak at nga, tapno isagmak ko ti bukod ko akaradkad. Awatamon abalod kan iti sidong ko. Kaya yo asawan, di tuyak nga agyan. Anya pailaang ti sapulam. Mangmangan kamot dito eh. Agyan rulak kumaiti da ito a semester, ma'am. Saan nyo kumaadadaalan ti masakbayak? Saan ang madadaal ti masakbayam? Tapakpakanan kamot dito eh. Anya kumati masakbayak dito, ma'am. Kat may saak abalod. Kaslabot na nagpukaw nga asok di anak ta. Ayan na nga tan. Masapol at tulungan ta dagiti pulis nga agsapol. Ano ba? Kasanungay lakay. Mangala ta iti ladawan ti anak ta. Inta agdamag ka dagiti tattaaw no nakita dati anak ta. Sapay ko ba? Tawan da ka sa napasamak na. Alain ta nga rudan. Alam ti may sa ladawan. Tasyak mat ti may sa. Manong aldawan ang apupukaw. Uray ko mamot no umawag. Di mat nga ron agring ti cellphone na. Ay po, iyaday yung iti pagnaksan ti anak ko.
Anya ti ko na ti Doktor Manong. Rumwar ka din? Kastamad ti kunana, ngam saan nga idakkel abalay ti pagdiretsoak. May mayat Manong. Ngam awan mat ni Eva para asikasukan ka. Kuna ni salon, anapan ka no impakaam mo nagiti dadakkel na ka nagiti pulis, ti kaawan na. Adapay ladawan na iti kalkalsada na ipaskil nga isukat missing. Madanagan lakit din nagiti dadakkel na. Ngam sana rumba nga maamuan ni Brida, ang nagbaliwan ti Marikriknak. Awanan tuksin iti bagik. Anya ti sumarunong nga addang mo, Manong. Paimbestigarak di doktor agayem ni Brida. Nasaya at mat. Tapno maamuan tayo, napudno matlaang a doktor dayjay wano saan. Apa man na makarwarak ditoy. Kadwa anak amapan iti pulisya. Saan ka di nga imimay ni David dito'y balay? Saan mo't ma'am? Manipod impanaw na ni sir. Saanan nga imay? Apay pinakibiyangan na ti kahadiyero. Ninsamot sir ti nagayab iti lalaki ang mangala, ma'am. Sino day ta lalaki? Jack am mo, ma'am. Ama, no kadwa na iti negosyo. Katulong aklaan ditoy. Iso asaan ko nga am mo dagiti kakadwa ni sir iti negosyo. Amok. Saan mo ang masapul nga ibaga? Aglisi ka. Tamapanak iti kwarto mi. Iti ka di kwarto ni sir, ma'am? Apay a kwarto ni Steve asasawam. Amin nga adda dito'y kat kukwakmat. Nalipatam ka din nga asawa nak ni Steve? Ha? Sa balimat ngamin ti kwarto, manipod agsaksakit ni sir, ma'am. Anda kanumat na kaibaga iti agim imbestiga a pulis. Nakita da sinalabay ni Ma'am Brida ti anak ta iti sindaan. Sakbay ang nagpukaw. Indak ibaga da ito kundi sa load. Tapno ibaga na ba't iti amo na? Well, bakit? Barang ni Brida ti surutan da iti nalimad. Barang adda iti puder na ti anak ta. Dukasta, kaawatan nga rod ani Brihid at akin aramid iti panagpukaw ti anak ta. Anya apay ngay, no di kasta. Anya nga iti panggap na. Apay nga inaramid na ti kasjay kan ni Eva. Anya ti amok ngay. Hingga nga rodan, tapno maamuan ta ti ayan da Brihida. Nakaumay kayo mo't dito'y dakkel abalay, nana. Ay, nabalasan ko. Adda ka no nakaibaga iti pulis. Nakita da ni Ma'am Brihida. Asinalabay na kanu ni Eva. Sakbay nagpukaw di anak ko. Iti nga taal daw nga imbaundaan na pangimatang iti tinapay, nana. Ay, nalabit akasta. At dalakit ni iti sidong na ni Eva nga anak ko. Inala na nga ta? Tapno pagbalinan na, katulong na? Ha? Kasta nga ta? Hanggang apay ngay asaan ang maawagan ti cellphone ni Eva? Ayun nga payson niya, nana. Apay ngay asaan ang makontak? Saan nga ta nga inala ni Ma'am Brihida ti cellphone na? Kasta nga ta, nana? Apay ngay apakibiyangan na ti cellphone ni Eva. Katadamot bukod na a cellphone. Nanginginan to pa'y ti cellphone na, ngam ti cellphone ni Eva. Naabakan tinaglakwak iti cellphone ni Eva. Ikanak pa iti pagpunak. Awanan ni gem ko akwarta. Takasano ang makasubutak no awan mo't pagpuunan. Mangiremedyo ka mat Siyak matlaengan ti mangirimremedyo. Hindi ta ka pengaron. Tenak man agremedyo. Sa dino ti pagremedyo, am? Uray anya ditan. Nagda masabat ko dita apilato, ngagputang. Isun kalbaryo na ti abyak. Stay. Kalbaryo? Masarakam ayamat ni Pilato iti kalbaryo. Imay ka din ni Conrad dito'y itay? Saan mat, ma'am? Napanan nga tati sinalbag a tao. Ibaga nakit din na kalbaryo ti biyag na. Siyak ati maparparigan. Iso akas la kalbaryo to'y ayan ko. Apay kumakalbaryo? Kat adda ka laeng matditaan na karakad. Saan ka mataparparigatan? Brida,
Nina, Nen, umay ka dito, itadi bagak. Nasam. di nakiguyod. Tama nga no may tibkulak. Imbag ta nakaumay kayo, ma'am. Adda ka nomot nakakita sinalabay ni Ma'am Brihida ni Eva iji tiyendaan sakbay ang nagpukaw. Awan ka di ti amom? No sa dino ti mabalin na apagdagusan no bilang? Eh, awan mo ti amok, ma'am. Ay, nagdakas at talaga day ang Ma'am Brihida. Nakitak pa idi imay ditoy. Nagkalkalmanan iti kwarto ni Sir Steve. Kasla alahas mo dyan nakitak na inala na, ma'am. Masapol ang maamuan ni Manong dayta nga inaramid na. Awan siguro kwartanan. Isu nga agraman alahas innalanan. Idi nga rod imay ditoy kat jak nagpadpadlaw, ma'am. Napan ko sinirib. Kat nakitak nga alahas ni Sir ti inala na. Anya ka di tinapasamak. Taim madayuta pa iti ayan ni Eva. Adu tinakapaskil aladawan ni Eva iti kalkalsada. Birbirukan dan. Kasano ko maamabirukan da? Kat saan matarimrimuan? Kasanon na nakakita. Asikat ikaduanan sakbayan nagpukaw. At nga tapay mat nakadlaw, kat ijay mat tiyendaan. Saan lang mo ang mga nadda makamamu ka ni Eva. Abay, di ka kadi madanagan. Asino kumamat ti makaamamo ka ni Eva ditoy? O kasano? Ada na remedyo makwarta? Kasano ko makay remedyo akat nakita nga rodila dawan ni Eva nakapaskil. Missing ka no. Nagawid ak adagos atap no ipakaamukin ka. Dagiti awanan bain. Papudpudrutan dati ulok. Inton kon, pinukaw ko lakat nga rod ni Eva. Saan mo apo kawin? Itad mo la kanya kon. Anya? Apay ko mga itad ko kan ka. Anya ti aramidam kan kwa na, ha? Napigsakan Manong, anya ti ko na ti doktor. Mabalin ko kanon ti rumuar. Ngam sa anak amapan iji malaymi. Gusto day ta a desisyon mo, Manong. Idarom mo ti asawam. Gapo iti kinaadda ti lalaki na nakita ni Eva. Oh, kasano nga ro na makapagsaksi ni Eva kat mapukpukaw man. Asino ti mang panagnek nga adda lalaki ni Brihida. No apay matasaan ang masarakan dagiti pulis. Ang mga no impanaw ni Brihida kat pagbalinan na akatulong na. Nalabas daytan nga asawa, Manong. Lumapanek ni kaklakit di ti atap ko. Pagbabawian na tinaramid na. Rombang laang, Manong. Dandanikan na isagmak. Naimbaglakit di ta impa-ospital da ka. Kasabwat na lakit di ti doktor amapmapan iji balay. Lumapanek ni kaklakit di ti atap ko. Pagbabawian na tinaramid na. Rombang laang, Manong. Dandanikan na isagmak. Imbagkit di ta impa-ospital da ka. Kasabwat na lakit di ti doktor amapmapan iji balay. Narigat mo't ngamin nga agatap. No saan ang nakita. Wala ka di met atap mo akas kanyag. Atap ko ani Brihida ti mang sabsabidong kan ka, Manong. Tapno matagikwa na amin asanikwam. Uray ko man si kasulnak mat. Baybay ang lakit din ani Eva ti mga asikaso idi kanyak. Ita, tawan ni Eva. Kasano pa'y ang makabirok ka iti mang panaknak, wano agsaksi iti kinadakas ti asawam. Sapay ko tamabirukan lagi ti pulis ni Eva. Agsumsum lang samot damang Brihida kan ti lalaki na. Alingaga, noan niya ti pagsumsum lang anda. Laok mo sa bidong iti kanang tilakay nga asawam. Di awan ko maitan. Mabutan Ha? ni ang mga numatay adagos, maduktalan da sinabidunga. Ano nga rin itangay? Baga ang layo na tinagan mo iti imbang ko na. Awan mo't sa bali nga agtawid iti sanikwana, no di siya. Anyamot kandag ito eh. Awan mo ka diya. Mapukaw ko man nagyalakay tapno matagikwan mo ti sanikwan. Kasano ko maamapukaw? Kat naisagdan mo tanti kabil ko nga itad mo nga agas. Impanaw da No, kasta. Sabsabidungan dagayam ni sa isuan itali.
Kumusta nga tamot itan ni sir? Imbag ta daday ti bakanting apartment ko apagyanam, Manong. Nagsayaatan na ta naira na pimanaw ti agigyan. Wan nga rod, Manong. Dito'y kapailaan nga rod nga agyan. Timang sapol ka ni Eva itati tutukak. Ibaga ka nagiti pulis. Ani Brihida titiktikan na. Wan, Manong. Nung iso tinakita da akadwa ni Eva sakbay anak pukaw, adalaki di amo na itinapasamak. Mapantay ti presinto ti pulisya. Ibaga ti atap ko may papan ka ni Brihida. Agdarumak. Ti kadika adda ti lalaki na ti pangidarumam ken kuana, Manong. Lumakaalaak pa'y iti ebidensya. Saan laan na ita ti pangidarumak ken kuana? Ti doktor ti maysa nga ipabirok ta. Adalaki di amo na itinapasamak. Adda ka nung nakakita ken ka anang salaway ken ni Eva. Dahita ti imbaga ti may sa agayem ko, akadwa ti may sa apulis. Dinamag mo kuma iti dayta a pulis, nupod no? Diya kadwa ti pulis ti gayem ko, saan ka ta diya pulis? Nangig na kano ti report, nga amang ano imbestigaran da kamat. Sa anak mo't ngagpakita ka dakwa na. Nalalaing dakat ngam siya kon. Anya taramidam. Sa anak arumwara, sa anak maskara. Adda goma a maskara. Uray masabat ko ida, didak mabigbig. Nalaing ka talaga. Bilibak iti kinalaing mo iti kalukwan. Isu adinak sinsinaan, tamay ranod ka iti kinalaing ko. Kasano no matuntunan da ni Eva dito da gusta. Diyak lakit di kayat ti mairaman. Nayulim ka din ti darum, Manong. Well, hanggang ti parikur ti takat ti saksi. Naawan nagsaksi, kasano ang mga bakti kaso? Mabalin mat ni salod. Mabalin na nga ibaga abinaybayan na ka ti asawam. Sabali aka na yun ti ayan na iti rabii. Wan met ka diya. Nusapulan dati puno nga ang saksi. Kasanoon? Saan ka kumaamaawanan itinamnama? Rumwarto matlaan ti kinapudno, Manong. Sapay ko tapno awanan parikot ko. Ay, nagkamaliak ang asawa manen. Awan mabalin tanalpasan. Adda ditan. Nulakat na panagnagan aluklukon na kati asawam. Mabalin mo nga ipabalod. Anya na ito tsuram. Nyamatan na ito panagkawakawas mo. Ada abungot ti ulom, rupam langan kag parparang. No aramatag ti maskarak, adda ka di pa'y makabigbig kanya? Ngam numapan kay di balay ti lakay nga asawam. Amang ano agatap da, kat adda mangimbestigar ken ka. No mabigbig dak. Baliwak ti panagnak. At indog matan ti buok ko, gapo iti goma amaskara nga at indog ti buok na. Saan ka pa'y ama panijay? Tamang ano adamang tiliw ken ka. Apay ko matiliwan dak. Kat awan ti napanagnagan a basol ko. Ngambak nang tilakay. Kaya natin mang bayad iti detektive amang sapol ken ka. Apay ang madanagan ka. Jak tupay madanagan. Aramatan ti utag, tapno saan amay sagma. Nabanog ako nga ngagdamdamag ka dagiti tattao. No nakita da ni Eva, nga maawan mo't makaibaga. Pakiredin tati pakinakam ta. Saan ta maawanan itinamnama? Hanya pa ingay nga ron, do di kasta. Di ta pa yan makatrabaho, kapo iti panagbirbirok ta ka ni Eva. Uray di ta makatrabaho. Numasarakan talakit di ti anak ta. Mapantaman kit di jidak kalabalay. Adda magtaman ka ni salod, no anya mo ti kasasaad ni sir. Barang makatulong da iti panangsapol ta iti anak ta. Barang nagtultuloy asin maya atin atirik na. Naku na di ni salod, nga da nagbaliwan na. Malain ta nga rudan. Ijay arubayan dan ti paginanaan ta. Adamot linong ti kayo ijay, amabalin ta pagtugawan.
Naggapuan nyo ka din, Nana. Madlaw na banbanog kayo, ah. Ay, nagsursursur kami ang nagdamdamag. No, adda nakakita iti anak may. Ay, nagrigat ka ti kastuyan. Di kay agdanag, Nana. Tanapan mo't ni Sir Ijayan ti pulis. Napan nagpatulong. Ha? Naimbagan ka din ni Sir? Wan, Nana. Ngam saan pa'y adito iti pagaw-awidan na. Adamin madi nga atap da nga aramid ni Ma'am Brida. Ay nasaya at matngarod no naimbagan ni Sir. Wen ngarod, Nana. Nabayag basitan ang naidalit. Diyak ni namnama ang maimbagan pa'y. Yaman pa'y apo. Tanaimbagan mo't laangan. Diyak mo't ni namnama a pumigsama ni Sir, Nana. Mayat ngamin tinsingasing ni Ma'am Davy ang maipan iji ospital. Ay, saan ka di nga, ada doktor, ang mga asikaso kan kuana dito idakkel abalay. Adda, Nana, ngam ada atap da Sir kan Ma'am Davy, akakutsaba ni Ma'am Brihida ti doktor. Pinaumaydak mo dito idagusyo, Sir. Kasanun nga di dakkel abalay. Aday maon ko akadwa mapanijay. Kandaduan nyo amin na ruangan. Irikip yung amin na tawa. Ha? Kat isyak ni Sir? Pagyanakon ngay? Saan mo kadya kayat ti makipagnaid pa'y laing dito dagus ko? Awan katulong ko dito eh. Ay, kunak no pagawidan da kun, Sir. Agsubli tayong tumatlaing itidakkel balay. Palpasik pa'y ti rinugyak, may papan iti pakakumikumak. Kasta ka di, Sir? Ita ka din ti ipapan mi panangikandado iti dakkel abalay? Well, urayam lang ti inawagak akadwam. Pabantayak ti balay, tapno awan mangdadael kanagiti kandado na. Nairikap mo ka ni amin na tawa kan Rida, sakbay ngayon kandado yu tigay. Wan, Sir. Awan lakit ti makastrak ijay, uray ni Ma'am Brihida. Adamat ngamin sa bali akandado ngayon pagatang yu iti lalaki akadwak itay. Pinayabak na jay, tanalaing agaramid iti pagkandaduan, tapno manayunan ng iti padlak. Wan, Sir, inyaramidan ng agpayso iti kanayunan a pagkandaduan. Naitangamin, tibilin ko kenkwana. Saanan ang makastrak ni Ma'am Brihida? Dinadaol na pa'y ngamin ti panulbakan ti kwartuyo, Sir. Pagbabawian na amin na madingay na ramin na kanyak. Hindi nagsakitak. Laki-lalaki gayam. Isasaanan na maturog iti kwartok. Tinakawan na kayo pa'y Sir. Apay ang nakakandado ti gate. Nakarikap amin atawa. Napanan nga tati awanan ba'y nakatulong. Oh, madisamat da ito yan Apay nga awan tao dito eh. Ada umasidag ang lalaki. Ang mga nupulis ang nakasibilyan da kita. Magnaak nga umadayo. Anyamot ka na ti amakan. Awan ka din ti sa bali. Nakakandado ti balay mi. Jack nakaala iti kwarta. Anya? Awan ka din ti karbe nga masumbrek ti balayo? Tapayan nakakandado ako nam? Jack nga rod maawatan. Nanayunan dagiti kandado na. Kasanuta pa yung mabayadan ti apartment. No papanawon na tati akin ko iti apartment. Kapilitan na pumanaw ta. Papanantang harudan. Mapan ka iti kayat mo apapanan. Mapanak mo't iti kayat ko apapanan. Anya, impaay ko amin kan ka. Ita, dayta ka diti subad mo kanyak. Anya nga rod ti maramidan ta, no awan mo't nga rod pagyanan ta. Inak mang birok iti mangibalay kanyak. Mapupukawan ako ni tinamnama halakay. Saan bakit? Kunada nga raw, akabayatan asibibiyag ka. Saan ka mapukawan ni tinamnama?
Nabayag ba't basiton ang mapukpukaw ni Eva? Masarakan tayon to. Amangan, no adala dita asidag. Ay, jakpat yan nga dalaang iti asidag. Apay nga ron adi pa agpakita, no dalaang iti asidag. Mangnamnamaak, ang makita tanto ti anak ta. Kano pa'y, inton awa anak toon, kasta ka di. Saan ka kumamat nga agsaw iti kasta? Nasingpat ti anak ta. Saan lakit day abay-bayan ti apaw? Rimormanan ni Ma'am Brigida. Sa bali tilanganan. Narikat ang mabigbig ni iso. Kasla na yaw awan ang Muslim ti panagkawas na. Imbag lakit din ta nakaro ti bartek ti kabit na nakailad iti sofa. Nakanganga. Permi ngamin ti bartek na. Ikagumaak nga igidagid ti tali iti imat. Iti iking ti adigi ang nangirakitan ta kanyak. Bigatan. Namat maturog pa'y damang Brigida. Naginumda ngamin adway di rabi. Nabarpartak na. Saan da kumapay ang makariing? Tadandanin samot dan mapugsat ti tali nga igid-gidagid ko iti iking ti adigi. Aday na. Nalukayan. Nagsakit ti imak. Nasugat san. Gapo iti panangigid-gidagid ko. Nagpigsa tawrok mo. Dumandan ka dita. Tamatantanagak iti kama. Di ka man mga disturbo iti turog. Makaturog ak pala. Matantanagak nga ron. Tadimandan ka matunay dito ayan ko. Mang disturbo ka iti turog. Nasapa pala. Di ka nga ron agurok makadisturbo ka iti turog. Saan ka ako manutikan sumanao? Agpakaturog ka. Mapanak man langan dita sofa. Ay, suron kon. Nayado mo ta. Sakit ti ulok. Si kalaang ayatin na sakit ti ulo na. Aday tan. Napugsat ti tali. Ngam nagsakit ti imak. Nasugat gapo iti panangigid-agid ko. Nairaman ang naigid-agid. Sapay la kumata saan da pa'y amakaring. Inayadak ti mangilukat iti ridaw ti salas. Tarumwara kon. Ano sa kun ti ut-ut ti imak. Makaruarak lakit ti. Ay na, disturbo mo ito. Nakariing ni Ma'am Brigida. Disturbo iti turog. Di mapaligisian. Jak pakot ko ti. Masapul adi na maamon ang napugsat kun ti tali. Ang sanggirak latta iti adigi. Akas la nakaturog. Nakariing ni Ma'am Brigida. Disturbo mo ito. Ito makalisbuan. Disturbo iti turog. Di mapaligisian. Jak akot ko ti. Masapul adi na maamon ang napugsat kun ti tali. Agsanggirak latta iti adigi. Akas la nakaturog. Nakaturog nakasanggir ti longko. Nalipatak nga inialis ti tali ti ima na kadagiti saka na. Tapno makaidda kumamat. Panawak man langan. Inakit din maturog. Nasakit ti ulok. Hang over samat. Naimbag lakit din. Tasaan anadlaw ni Ma'am Brigida ang naging tuturog ka nakasanggir iti adigi. Sapay ko ma, tasaan yan arumwal. Maturog ko ma, tapno makapanaw akon. Sapay nagpanaasan ti imak ang nasugat. Anya ka din ti madamag kadagiti pulis, Manong. Ada ka din nasaya at adamag. Nalaing aglimang na dya, Brigida. Ngam saan ngagnanayon ang may tarayan na tilinteg? Saan nga taan nakaada yun?
Inala na ka no ti alahas mo, kunani salod. Saan ngagnanayo na makalisi kunak manen? Adan to pan nakatiliw ti awanan bain. Sapay ko mga rod, Manong. Kaasimot ni Eva, no adda iti puderda. Naganos kang nagsingpet da dyan nga ubing. Anya nga tan tinaramid da kenkwana. Nasayaat ko man no pinagbalindala ang akatulong. Kasano, no dakas ti naramid da kenkwana. Nakaturo pa siguro da mambrihida. Awan mo't mga kuasimak dita kwartudan. Inayadak ti Roman. Agdiretso ak amapan iti pulis. Masapul nga agtarayak. Ang mga numapuutan da rin wala. Taray Eva. Masapul ang makadano nak iti ayan da iti pulis. Tapno saan ang makapanaw ti asungot abrihida. Agawa ak pa itang taray. Hello, asino ka di daytoy? Hello, tatang. Cellphone ti pulis da ito eh. Nakiawag ak laang. Adda ak ita dito ayan dagiti pulis. Siga ka ding agpayso dayta anak. Nabirukan da kan dagiti pulis. Nalibasak ti asungot abrihida, tatang. Inrakedak ijay dagos da. Sige, umay kami dita presentaw anak ko. Imbaglakit din, tawan tinapasamakan ka. Urayan kayo dito'y presento, tatang. Mabutangak amag na iti kalsada, tawan kadwak. Ang mga numakita nakmanin ti asungot abrihida. Dita ka laang anak. Saan ka pumampanaw? Pabantayan ka kadag iti pulis. Wan, tatang. Sa anak ng agawid, aging gaadi kay kadwa. Sige, umay kami dita ka ni nanang mo, anak. Agrubot kami, urahin da kami. Imbag tayo may kadito'y nagus ko. Adda awag na iti pulis. Anya ka di tinyawag dagiti pulis, Manong. Adda kano ijay ni Eva. Mapanak ijay. Umay ka kadimat. Wan, Manong. Ado ti kayat ko adamagan kan kwa na. Intang arutan na. Uray sakit na dumat ti kayat ko amaamuan kenkwana. Nasarakan ka di dagiti pulis, iso nga adda ijay? Jak paya mo. Basta inyawag ti pulis nga adda ijay. Kamaudyanan na. Makita tayo matlaangan ni Eva. Ala, lumugan ka nga rudan tamapantan. Ay na, Eva, anak ko. Kulaklakit din di na ka makita. Kimutong ka. Napanam ka di. Inrakad nak ti asungot ani Brihida nanang. Imbag ata na ikagumaak nga inggidagit ti tali iti imak. Agdardara pa iti pungwa-pungwa anak ko. Nairaman ang naigidagid. Ta iti likodan ti nakairiputan ti tali nanang. Anya ka di ti basol mo kan Imam Brihida. Apay nga inaramid na kan katikasta. Kaya't na amaamuan no sa dino ti ayan ni sir. Kanti ayan ti kahadiyero da nanang. Ay, una yan. Nga maapay nga'y akimutong ka. Di nakakadipakpakanan. Pakpakanin dakmat basit nanang. Ngam sa anak ang makaturog na imbag. Tanakarakudak. Nagdakas na talaga na iti babae. No daduma. Iyalis na iti sakak ti tali. Ngam numalipatan na nga iyalis. Jak makaid na. Tanakasanggirak mo't iti adigi ang maturog. Iti dahil tangay naramid na ka. Idarom mo, tasak ti makaamoy ti amin na magastos. Agyaman sir. Ita ko man nga adamapan ang pulis iti apartment da iti lalaki na. Agyaman unay. Tasan mo nga imbaga tinang ikabilak iti kahadiyero. Imbagaklatan nga impabangkuyo, sir. Nalaing ka, tasan mo nga imbaga. Ang mga ninnalan na kat adamot iti balay ti kahadiyero. Inyalis ko lang iti ayan na. Amok ngamin apanggap dang alaan, sir. Pagsugsugal dagayam iti lalaki na ti kwarta am alala na kada kayo. Anya pa'y tinaamuam iti kadami jahe. Sabsabidungan da kayo, sir. Adda kasla pulbos nga ilalaok da kano iti kaninyo, tapno maidalit kayo.
Dakas da. Idarom ko ida, agraman ti doktor akasabwat da. Paimbestigara mo ti doktor akasabwat ni Brihida, Manong. Talaga nga aramidak da ita. Saan sakti lokon da? Amomot ni Eva ti inararamid na. Di na imbaga nga ospital ti ayan mo. Kandi na imbaga ti ayan ti kahadiyero. At dalang iti may sakadang iti kwarto iti balay. Tilaang ada iti kwartom tinaala na. Agraman alahas mo. Pagbayadak iti nangina da iti ababae, kastamat ti lalaki na. Ang mga naduktalan dati kaawan ni Eva. Kat pimanaw da iti nasao nga apartment. Sapay ko mata saan. Napan mo tadagos dagiti pulis, apaman anay baga ni Eva ti ayan ti apartment da. Sigurado a kwartom ti pinagbaybayad da iti apartment a nagigyanan da. Iso kanayo na rumuar iti na idalitak. Kanayo na mangalay ti kwarta. Ngam awan maramidak iti tanakapsutak. Masino kayo? Apay asimret kayo latan iti dagusmi. Idarom kayo! Ano tinakaidaruman nyo? Umay kayo iti presinto. Tasong batan nyo amin ti darom kontra kada kayo. Darom? Anya ko darom? Ija itong presinto ti pagpalawagan nyo. Pusasan na kayo. Apay a pinusasandak! Ayan ni Eva! Apay ngawan dito eh! Intayo na iti presinto. Da kaya do. Ang amne, agor kay man. Apay pinakipuspusas dak. Nilang Brihida ti alam nyo. Iso tinangala ka ni Eva. Masapul akadwa ka iti pangipananda kanyak! Awan basol ko itilintag, sir. Nilang Brihida ti adda basol na. Adamat darom kontra kada kayo. Inagaw yu ti asawa ti akinasawa. Pudno ka di asikaday tay, Steve. Naimbagang kan. Awan basol ko kan kay, Steve. Iawid na ko man. Awan na kay tibain. Kaya't nakpaya patayin babaen ti panang sabsabidong mo kanyak. Anya ka din ti sasawam, Steve. Kasano asabsabidungan ako nam? Nangeg amin ni Eva tinagsaritaan nyo panang sabsabidong kanyak. Saan ka makalibak? Kaduam lay ta ayop alalakim. Sana pudno day ta, Steve. Saan ko alalaki day to'y tao? Agdada talangarodan agdenden na kayo ti maysa nga apartment. Ibagampay laeng asan mo alalaki. Gapo ka di, tada kami iti may sa nga apartment kat lalaki kon. Kasinsin ko day to'y alalaki. Talagang ulbud ka. Ado ti basol mo. Iso malungsot kay ti pagbaludan. Saan ko mamatay, Steve? Di na ko mapaybalod. Isublim ti cellphone ko, bakit Brihida? Pati cellphone ko, indal-alam pa'y. Awan amok iti bagbaga ma cellphone mo. Saan kan nga aglibak, bakit Brihida? Innalayo ti cellphone ko, anak kabulsa iti pantalon ko. Idi innalayo ti igatang ko kuma iti tinapay. Awan, kunak lang arudan. Idarom kayo iti illegal detention kan panagtakaw. Pangalaam ko mamot iti aramatam nga agdarom, ha? Ni Sir Steve, ti makaam mo iti amin. Di na kumamot pa'y balod. Ni Conrad, tinangila ko iti cellphone mo. Agpada kayo ang managdakdakas. Gapo iti kinalaing yung agsugal. Isagmak yu ti bagbagi yu. Sinalbag ti kastoy. Lamok na kumakastoy ti pagbanagak. Sana nagsagmakin ka. Sinalbag ka kitdi. Idi itid ko amin ang masapul mo. Nasayat ka. Itangawan maitid ko kastan ti bagbagam. Kasano no may pantay di munti. Natagsan kaya makalabanan ti asawam. Ado ti kwarta kin kapit na. Sayang. Awan kayam sirbit kinagwapom tadinak matulungan. Day ta kinagwapom tinang isagmak kanyak. Lumabalin, jak kaya ti mapani di munti. Awan inom kin sugali jay. Kasano aya maliklikan day tamunti? Uray agluwatay ti dara. Talagang ikarot na tinagbasulang tayo di munti. Babawi ko na si mursurot kan ka. Sayang ti kinabak nang ni Steve. Tadjakon pa kay ranudan pa eh.
Apay ka di apinayaban na kami dito'y balayo, sir. Kayat ko agong gunaan ti anak yo, gaputa dandani na isagmak gapo kanyak. Anya ti kayat yung asawan, sir. Inala ni Brihida ni Eva, ta kayat na amamuan ti ayan ti kahadiyero. Kasta ka di, sir. Saan ngay maga ni Eva? Nguray amo na nga adda ti balay ti kahadiyero. Saan ba't amasapol agong gunaan tinasaya at anaaramidan, sir? Ngamday ta ti may parbeng. Siya kon ti makaamoy ti panagadal na, aging gay ti makatorpos. Nagsardesardeng gayam, ta agtrabaho, sana ituloy manan. Kaya't na ngamin ti makaturpos. Ngamawan lang ngamin ti aramatan na akwarta, sir. Kindawag ngagtrabaho kayo laangan ti balay, tapno saanan ngagtrabaho ni Eva. Ag-eskwela, tapno may pamaysana ti agadal. Pinagbalinnak hardinero ni Sir dito'y balay na adakkel. Isumat laang amatang tangdanan ti agdalos dito'y hardin. Da kayo laangan at itangdanan na, tata. Ay, mabainak paikit din. Pagad-adalan na lang arudan ti anak may. Tangdanan na kami pay. Nasingpat ni sir, nang rona kadagiti nasingpat kan kuana. Ngam ni Brihida anang lipot kan kuana. Addan, ije pagbaludan. Dayjay ti maiparbang itikas kan kuana, tata. Agasam, ta sinabidungan na ti asawa na. Nagdakas nga aramid ti kasjay. Timang lipot iti asawa. Ti panagtakaw. Kan ti panagpanggap iti dakas, iti salon at ti pada na taaw. Kanti panangalan na ni Eva, sana inkulong. Sapay naawanan ni Susan iti namnama, ang makita mi pa iti anak me. At dalagayam di tasidag nga inkulong ti managdakda ka sa tao. Kablawan ka, anak ko. Nakaturpos ka matlaangan. Agyaman ang unay nanang, baligi tayo amin daytoy. Kablaawan ka balasang ko. Nagunod mo ti tartarigagayam iti biyag. Agyaman ang unay, sir. Gapo iti tulong yo, nakaturpusak matlaang. Dakkel ko matipukaw ko. Naimbagam ka ni Brihida ti ayan ti kahadiyero. Dakkel ka di agatad tilinaon ti kahadiyero yo, sir. Dakkel, iha. Ha? So ayaman unay ken ka. Tas situturan ka anang ibaga nga da iji bangko nga oreno iji laang balay tayan na. Saan nga min arumbang nga isugal dati kinabak ng yo, sir? Ay tata, nakaturpos kan. Agtrabaho ka iti opisinak. Anda trabaho madagusan. Ha? Pudno ka di, sir? Puno tinangag mo. Sana baybay anti apo tinasingpet akasken ka. Manusamet dagiti managdakdakas.